Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama Mado. Alors, nous bisabino qui ne faisons moi si nous faisons moi si mi bali là faisons moi si nous on a la deuxième femme alembi moi tu on a zaina ndako azo respecter nga tamu kete yeka pasteur ko respecter ka pasteur na bango hein respect nous qui na pasteur na bango azo kipe ma ndako te mais nous comprendre te Désiré o responsable o nous na bambongo na yo soko moni simba te boya basi ba ebele la salité bana salité ozola te bana bilamo moko ya biete donc kokate non mais te mosimo bu o respecter nga na oyo so na uti musana ozana sengo ozonga nda kala na zoyo mela masanga hein so mela masanga pour la kima bu soto za nda kuna hein oyo ni bwe. Allô Mama Mado, bonjour. Eh, yo bité awe yindi makasi penza yindi pe makasi somo ba tondi awa plein ya ko sakana te. Allô, ni sukuna matanya. Eh, oyebite pas Désiré awa bi azo deuxième femme. Azana moi sum so aza ana obnani na bar awa oyebite Mama Mado. Eh, azo beta li solo azo mela za kwiti penza bi bela za deuxième femme moi sina za salité moi sina za kitoko te moi sina tika ba mabana nzala nazo comprendre est-ce que moi sona pena ba mabana nzala moi so petit ka amona boy tika mona ma jolo pe tika mona boy penza ye pa mona be ki salité ba te ya ka yo kakate ki salité makasi. Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama